Draga braći i sestre, dobro došli na ovu večeras našu duhovnu tribinu. Evo malo pročitali reče, ja sam već te brojeve i zaboravio, 277, tako rekoše. Ne ističemo taj broj da se hvališemo, nego da blagodarimo Bogu, da tako dugo postojimo i delujemo, pa daj Bože da i dalje tako produžimo. Večeras je naša duhovna tribina i naši duhovni razgovori protiču u znaku naše opšte radosti. Zašto? Pa tu je naš dragi prootac Stavroslav, otac Milorad Golijan, koji je toliko puta već bio naš mili dragi gost, ili bolje da kažemo naš domaći, koji nas je svojom bogoradaknutom i znalačkom besedom toliko puta duhovno osnažio, prosvetio, podstakao, da se naravno uvek radujemo susretu sa njim, pa tako i ovo današnje večerašnje večer. Naš Miodrag, koji je sa narodom na putu po Italiji, otišli stalno na poklenje mostima Svetog Nikole u Kranvari, pre neki dan govorio je sa protom večerašnje predavanje i Miodrag, jeli, u svojoj revnosti, u svojoj brizi da sve što bolje ispadne, malo se tako uznemirio kakav ćemo dati naslov večerašnjeg predavanja. Pa je ispalo da je večerašnji naslov predavanja duhovni život savremenog čoveka. Međutim, da je nekim slučajem potpuno izostavljen naslov večerašnjeg predavanja, a da nam je prota došao, bilo bi isto. Pa zašto? Pa proti ne trebaju zadaci i teme. Treba samo da kažem, dragi oče proti, dobro nam došao. Molimo te da večeras, kao i dosad, kazuješ narodu reč Božiju, da nas duhovno prosvetiš, ojačaš, da nas naučiš veri pravoslavno, da nas podstakneš na hrišćanski život. To je ono što ti znaš i umeš i što po nadahnuću Božije već mnogo godina činiš, pa učenicom molimo te i večeras, a sad kako ćemo dati temu, sasvim je i svejedno. Prema tome, dragi oče proto, i ovoga puta ti zahvaljujemo što si nam došao. Mi ćemo sa velikom naravnom pažnjom kao dosad slušati svoju reč, a ti u okviru ove teme, nazvali ovako i onako, kazuj ono što si navikao, a što mi rado uvek slušamo. Izvoli i dobro nam došao. Sve vas pozdravljam provotu Dejana i hvala Bogu da smo se susreli večeras ovde u Beogradu, u ovoj sali na Voždovcu. Hvala Bogu da ste i vi tu među nama i neka Bog blagoslovi moj, da ono što vam budem rekao, da to bude na korist vašu. Nikada se više nije štampalo knjiga, romana, filmova, govorilo, a da je manje koristi. Malo koristi ima od silnih priča i besjeda, jer da ima više koristi, bilo bi više sreće i radosti među ljudima. Kad je prota Dejan govorio uvodno slovo o večerašnjem razgovoru, setih se kad pitam mlađe ljude kako izgleda srpska omladina, pa oni kažu
hoću da izgleda lepo, da svaka varoš, svaki gradić ima teretanu, pa devojke i dečaci, pošto ne idu sa motikom u njivu, da kopavaju kukuruz i pleve, da bi onu svoju mladost na neki način ispraznili, odlaze u teretanu i razvijaju svoje telo u lepo oblikovano. Taka je naša omladina u telesnom smislu. Sad, ni Proto Dejan, ni ja nismo sportski treneri, niti možemo savjetovati jednog Đokovića, Jankovićku ili nekog od fudbalera kako da se postižu sportski uspjesi. Mi smo treneri na jednom drugom polju, a to je polje naše duše. Sad, što se tiče duše naše omladine i ljudi srednjih godina i starijih ljudi u Srbiji, moram vam reći, nažalost, da naše duše nisu tako razvijene kao naše telo. Naše duše se iz dana u dan smanjuju, smežurane su i stare su, čak i kod omladine i kod ljudi srednjih godina i kod staraca. A to je zato što se pogrešno hrani. Naša duša, ona je, kao što bi rekao psalmopevac, na njivi gladi. Od serijala, filmova, romana, razgovora među ljudima, ljudskih odnosa, naša duša uglavnom se hrani lažu. A laž je ništa. Laž je nebiće. Laž nije božanskog karaktera. Laž je stvar palog anđela i Gospod Isus Hristos kaže, kada daje definiciju njegovu, kaže on je krvnik, ljudski od početka i ne stoji u istini. Kad laž govori, svoje govori jer je laža i otac laži. Tom lažju njegovom mi hranimo naše duše i one od te hrane nemaju ništa. One se smanjuju, zatvaraju, namučene su, jedna drugu šta više i progone i naša duša je ugrožena. Kad lav ogladni i kad upadne u krdo antilopa ili neke druge biljojedi zveradi, sigurno neće uhvatiti onoga jelena najbržega ili košutu, nego će uhvatiti onoga što je izgladnio, star, bolestan ili ono mladunče. Duhovni lav, koji po rečima apostola vreba naše duše, kad vidi kako su naše duše nejake, neuhranjene, kako su slabe, lako ih lovi i lako ih uništava, a kad uništi dušu tugom, depresijom, besmislom, mukom i nevoljom, onda mi je lako kroz dušu uništiti i ljudsko telo, i uzalucu, i teretane, i sva sportska trkališta i borilišta. Večeras
hoću da vam kažem kako našu dušu ojačati, kako izvesti iz koncentracionog logora gladi, gdje se hrani pomijama laži. Treba našu dušu nahraniti euharistijski i liturgijski. U crkvi, našoj pravoslavnoj, treba doći uvek i svagda i tražiti s vremena na vreme da se pričestiš. Ako bude sveštenik zabranio ti sve to pričešće, promeni crkvu i promeni sveštenika. Hodaj po zemlji Srbiji dok ne nađeš sveštenika koji zna potrebu i tvoju muku tvoje duše i koji će ti dati u onoj maloj kašici mrvu hleba i kap vina. Reći ćete da bi se telo nahranilo, treba dosta hleba i salate i treba dosta hrane, zal, kap vina i vode i mrva hleba dovoljna jednoj duši. Jest. Evo kako. Pokušat ću da objasnim. Kad uđe u čoveka, u njegovu krv, a tu je u čoveku i duša njegova svest, kad uđe kaplja svetoga pričašća i mrva svetoga pričašća, tu je ušao i Duh Sveti. I tada Duh Sveti, kao što je čitao proto Dejan, molitvu njemu, Care nebeski, utještaju duše istine. To je Duh istine. I kaže se u Svetom pismu, sve će se oprostiti čoveku kula i Oca nebeskoga i Sina. Ali kula na Duha Svetoga neće se oprostiti. Pa neće se oprostiti zato što je Duh istina. A čovek kad laže, to te dve stvari, ta dva pojma se ne spojiva. Svaki čovek koji je u laži, on ne može biti u istini i kad nije u istini, već je pokuljen na Duha Svetoga i tu opraštanja nema dok se ne vrati na istinu. Šta hoće Duh Sveti kad uđe u čoveka? Pa Hristos je rekao na tajnoj večeri da je hleb koji on daje, telo njegovo koje se lomi, a vino koje on daje, krv njegova koja se proliva. Duh Sveti hoće da sveto pričašće bude telo i krv Hristova. I to ne neko imaginarno telo i krv u nekoj našoj mašti, nego pravo, pravcato telo Hristovo koje se lomi na Golgoti na Veliki petak i krv njegova koja se prolivala tamo. I tad Duh Sveti, ako mi otvorimo dušu i shvatimo šta hoće Duh Sveti razmiče i prostor i vreme i realizuje se carstvo nebesko, novi život u nama. Duša se širi, postaje neverovatno ogromna, jaka. I kao što lav ne sme udariti na krdo slonova, jer su ogromni, i oni su biljeni, ali su ogromni, opasni, veliki. Ljudska duša, toliko proširena i velika, čiji je početak u nama, a glava kod Hrista, gdje čovjek gleda krv Hristovu, gdje se sjedinjuje ono vino i hleb u nama sa krvlju i telom Hristovim i duša, tad zna da Sin Božji jedinorodni, ovaploćeni, daje otkup zlu ovoga sveta. I rekao mu je, ako hoćeš da proliješ krv moju, da me ubiješ kao čoveka, izvoli, ali moraš sići sa te duše
koja je poverovala u mene, koja se sa mnom sjedinila. I tada Satana, koji u našoj budućnosti, u svakoj budućnosti plete mreže i zamke u koje će da nas uvede, pisao sam davno u Srpskom Sionu priču o tome kako je čovek, mučenik u životu, dopao vešala i poznaje i Pamelu i Želate, ali ima neki čovek sa končetom koji stoji po strani i gleda. I on pošalje Želata, kaže, idi molim te, pitaj ko je onaj čovjek, njega ne zna. I ode ovaj i pita ko je, on kaže, ja sam njegov đavo, vodio sam ga kroz život, a ovo konče i ovi puni džakovi, to su sve opanci, cipele i čizme što sam poderao dok sam njega doveo do vješala. Tako on plete nama zamke u našoj budućnosti, u vremenu koje dolazi. A kad dođemo dušom do krsta Hristovoga i kad vidimo kako kaplje iz njegovih rana krv njegova, znači zlo je izabralo Hrista i sišlo je s nas i silazi s nas. I dok gledamo ranu Hristovu i krv njegovu kako kaplje sigurno iz našeg života, izlazi zlo i prelazi na Hrista, Bogočoveka, sigurno. Jer da zapne gdje zlo u našoj budućnosti, Sin Božji Bog bi rekao, ova trgovina ne važi. Ti koji si zlo u zemlji, nećeš moju krv, ja silazim, kao što kažu neke tradicije nehrišćanske, silazim sa krsta, jer ova trgovina ne važi, ja sam tebi dao svoju krv da otkupim čoveka. Zato apostol Petar i kaže u svojoj poslanici, kaže, od ovog sujetnog života nismo iskupljeni propadljivim srebrom i zlatom, nego krvlju jagnjetovi, krvlju Gospoda Isusa Hrista, koji je određen pre stvaranja sveta za zaklanje. I kad gledamo krv Hristovu i ranu njegovu i kad smo pod krstom, Bog Logos gleda u našu budućnost, gleda da li ona odvezuje zamke i dolazi na njega. I zaista odvezuje i dolazi na njega, jer Hristos nije sišao, istorijska je činjenica, sa krsta, nije, kao što sad pričaju, da je bio polumrtav, pa uživeo, pa otišao u Francusku s Marijom Magdalinom, nije to istina. Rebro mu je probodeno, izašla je krv i voda, stvarno je umro i stvarno je zlo sa pričešenog čoveka, silazi dan danas dok traje liturgija, silazi na njega, jer je apostol Pavle rekao, kad god jedete od hleba ovoga i pijete iz čaše ove, smrt Gospodnju objavljujete dok ne dođe. Liturgija će trajati do Hristovoga ponovoga dolaska. I tu, kroz liturgiju, naše duše postaju atletski jake i snažne i zlo nam ne može ništa. Daj Bože da tako bude. Hvala organizatorima što me pozvaše da kažem ovu reč. Hvala vama na pažnji, a hvala Bogu na nadahnuću. Amin. Hvala, dragi prof. Hvala, dragi prof. Ovoga puta, kao i toliko puta, do sada tvoja reč bila je mnogo nadahnuta, snažna i nema sumnje da će ovaj narod Božji koji se slušao biti sada spreman da ti postavi razna pitanja kako bi se ova ili slična njoj tema proširila i upotpunila, a proca je kao uvek sporan i pripreman. Izvolite, braćo i sestre. Izvolite. Na početku proto rekao ste da postoje, a što i tačno, laž i istina. Nema treće stavke.
Moja malenkost je imala čast upozna jednog velikog, za mene veliki starac Justin Popović, pa je on blagoslovio da govorim istinu i samo istinu. Zbog te svoje istine ja sam do sad mnogo puta platio, ali ne novcem, nego na drugi način. Pa u zadnje neko vreme stižu pretnje i bukvalno pretnje, i to od koga pretnje? Od monaškog reda i od redova sveštenstva stižu pretnje. Moje pitanje bi bilo ovo, ne u vezi pretnje, neka nek prete oni. Nose mantije pa i ne prete. Nego, hoću da kažem ovo. Pošto zbog tog mog jezika kakav jeste, je mnoga naša braća i sestre, ima ih i ovde iza mojih leđa, ne znam da su advokati pod čuci ili nisu, to ne znam, ali odmah čime vide, evo ga onaj. Ja imam svoje ime, nisam onaj, ali dobro. Moje pitanje bi bilo ovako. Zašto se, evo komentari već stižu, zašto se dele u našoj svetinji na podobne i nepodobne, na poslušne i neposlušne? Jer po meni, koliko ja poznajem i koliko sam pročitao, a pročitao sam dosta, za ovih 29 godina počela, tamo 30. počela kako sam aktivan vernik, da Gospod nije delio ljude na podobne i nepodobne, na poslušne i neposlušne, a danas se dele ljudi na poslušne i neposlušne, i podobne i nepodobne. Zašto to? I da li vi znate, i da li postoji neki lek za to da se ljudi ne dele na poslušne i neposlušne, i podobne i nepodobne? Eto, to bi moje bilo. Živ bio tu što se svako proziva, izvinite sam da nekoliko riječi kažem ovom čovjeku. To što imaš vazdane prilika, ako vreme, ne bi u to ulazio, imam i ja puno neprilika, šta ću, tako je to. Nego ovo podoban i nepodoban, i poslušan i neposlušan. Ispričat ću ti, tebi. A pazite, ja nikad ne govorim grupi ljudi, ja govorim svakom čoveku pojedinačno, i vama se obraćam kao ljudima, ličnostima. Imao sam kao slijep čovek jedan san koji me je zaprepastio. Zelena livada, i na livadi s jedne strane su oni, da im imena ne spominjem, a ja sam s druge, i jurišaju. A najgora žena iz sela, kojoj ni kao dete nisam mogao uzeti ni parče hleba, nekako aljkava, jadna, musava sva, jurila je svoje stado ovaca, nikakva, preminula je ona davno, vadim česticu za nju. Ja ne znam ni da li ona znala presti vunu na presrci. Sjedi između njih i mene, okreće ono vreteno i kaže njima mir. Probudim se iz tog sna i shvatim da ono što pred ljudima se čini da je ludo, blesavo, neoprano, prljavo, sakato, da je to možda pred Bogom veliko. A ono što je uglancano, sređeno, striktano, pametno pred ljudima, možda je pred Bogom ludost. Tako da Božja merila su drugačija od naših
i anđelska su merala drugačija od naših. Ti i dalje živi život kako živiš i nemoj misliti da smo u istini. Davno na parohiji kod Dervente sedim sa jednom starijom ženom. Bila je daća, žena umrla čovjek, on imao 2 svinje i zakuo oba dvije. Sad ja kao mlad sveštenik tu nešto kritikujem, kažem što je on zakuo oba dvije te svinje, pa mogu jednu zakvati. A ta baba se pobuni i kaže, slušajte, ja kad umrem junicu da zaklju, ja sam to zaslužila, nek narod jede i pije. Začuta ona mene. I onda ona reče, šta ti si mlad, šta ti tu nešto mnogo pričaš? Jel ti misliš da je to sve isto što ti pričaš? Kažem, ja mislim da jeste. Mi smo svi na zemlji u laži. Kaže, ova žena koja je danas otišla Bogu na istinu, ona je otišla pred istinu. A to ti i ja, pusto kraj. Tako, nemojmo se igrati sa istinom. Duh Sveti je istina. Ja verujem da vrijeme Duha Svetog dolazi istine, ali će biti bolna za svakog čoveka kad se izvrne duša ko rukavica, pa kad vidiš kakav si, nije to zgodno sagledati sebe i svoj grešan život i svoje grehove. Jako je to teško, ali dobro, živ bio i vi svi drugi i neka te i budi vernik ako u svom životu pomogneš dvojici, trojici da priđu Hristosu, Gospodu i Spasitelju našem, uradio si mnogo. Pa evo, nek Prota Dejan preuzme dalje da nastavimo ove razlike. Eto, braćo i sestre, vidite, Prota na svako vaše pitanje rado odgovori i odgovori onako po suštini, po smislu. A evo, izvolite i dalje postavljati za pitanja, kazivati svoje primjedbe, svoje zapažanja, jer ova naša tribina se i zove drugčije duhovni razgovor. Pa hajde da razgovaramo. Izvolite. Molim? Hajde, izvolite. Ako ima neko, slobodno ustanite, nemojte potrebe da čekate da vam se... Slobodno, slobodno. Samo gledati bez euforije govorim, zato što mislim da ovaj gospodin prvi put slušam uživo, slušam radio Slovo Ljude i hvala Gospodu na tome, da postoji ovakav govornik, Sokrat maltene u 21. veku. Samo bih hvala, pošto jesam euforija od jačine reči i izgovorenog i sadržine i pod utiskom gospodina, koga sam podržala, aplauz. Da li je to dozvoljeno? Da li to narušava mir? To je moje pitanje. Jedino. I kasnije ću pitati za to gdje mogu gospodin da odmire. U Kraljevo umiru deca, a roditelji nam i dalje drže predavanja. Moji rođeni, koji su dobri ljudi, predobri čak za ovo vrijeme, ne žele jednu osnovnu stvar da nauče koju ja, evo, 32 godine njih prevaspitavam, a ne završavam fakultet koji se bavi obrazovanjem i prevaspitavanjem odraslih. Žao mi što sam gospođi rekla grubo, ona je ipak izgleda u periodu za gerontologiju ili gerontološku nauku koja postoji u Sloveniji, koja nas nema. Na filozofskom mi posledimo 79. kao andragogija. Molim vas, samo bez vređanja. Samo bez vređanja i bez tako ličnih komentara prema bilo kome. Molim vas. Malo i u naše crkvene krugove. A sad da kažemo, sve zavisi od ljudi i od pobude, jer kad ljudi aplaudiraju, jeli, pa možemo reći, nije to neki neprijatan zvuk, jeli, kada ljudi, jeli, udaraju dlanom od dlan, pa kad je snažan aplauz, pa može da se kaže da je to neka mala i muzika, jeli. A hoću da vam ispričam ovaj slučaj. Lično poznajem
jednog mladog profesora filološke gimnazije, koji je toliko omiljen među đacima, da je on doživio nešto što ja nisam čuo da je bivalo u našem školstvu, u našim predavanjima, školama, bilo nižim ili višim, da je taj proces doživio, a to nam je odala jedna od njegovih učenica, inače on to nikad ne bi rekao u svojoj skromnosti, da on, kad ulazi na čas, učenici ne samo u stojećem stavu, nego ga dočekuju i aplauzom. Zamislite, profesora dočekuju aplauzom. A inače, za tog profesora mogu da vam kažem da predaje filozofiju višim razredima ili gimnazije, ili kako je to kod nas obično, da se kaže čistu filozofiju, kao da imaju neka druga, jel? I da je taj profesor koji predaje čistu filozofiju jedan duboko čestit pravoslavni hrišćanin i pravi pravoslavac, ono što bi rekao od glave do pete, gde on upravo časove koje drži u školi koristi da svojim đacima saopšti mnogo šta i od naših pravoslavnih bogootkrivenih istina. I da tek đaci kasnije shvate da na njegovim časovima slušaju ne samo časove nastavu iz istorije, filozofije ili logike, psihologije ili suče, nego takođe i iz veronauke na jedan najboljih mogućih način. Ovo što sam rekao nije toliko odgovor za te aplauze, hoćemo li podržati ili nećemo, nego evo prilike da istaknem da u današnje vreme, hvala Bogu, među tim našim mladim intelektualcima, profesorima ima tako divnih, čestitih pravoslavnih hrišćana po našim školama. Nema ih mnogo, ali daj Bože da se umnože, a ja s njime već podavno razgovaram, pregovaram da dođe ovde kod nas, da održi jedno predavanje, a nadam se da će oni doći, ali kada dođe, molim vas, nemojte me odati i reći da sam ovo pričao njemu. Jer on bi se jako uznemirio i postideo, jeli? I tako dalje. Eto, izvinite, sestre, za ovaj tako mali umetak, što bi se reklo. Izvolite li se svojim pitanjima, zaista Greota je ne iskoristi protu dok je ovdje večeras. Doće nam prota, opet ako Bog da, ali možda neće doći kroz mjesec, 2 dana, to je dugo. Koristite kad je Bog dao. Izvolite, neko je hteo. Sestru, izvolite. Pomaže pomoć Gordane. Htjela sam da vas pitam da prokomentarišete dve tvrdnje koje su potpuno suprotne, ali meni obe nekako deluju istinite. Ovako, tiče se toga koliko ljudi ide u crkvu, a koliko ne. U razgovoru sa jednom osobom čula sam komentar da su zadnja vremena došla kad je više dobrih ljudi van crkve nego u crkvi. A onda je sveštenik jedan kome također verujem rekao, dobri ljudi van crkve, ja u to ne verujem, to je nemoguće. Pa sad ako možete malo da mi... Dimenzija crkve nije utvrđena ljudskim faktorom. Ljudi ne znaju kolika je dimenzija crkve Hristove i među ljudima, i među anđelima i svetiteljima. Niko ne može kazati ko je u crkvi, a ko je van crkve. Imao sam priliku da zanoćim kao dečko u kući nazovi ateiste prvoborca
jer smo bili 8. razred osnovne škole i razmestili nas po kućama gdje ćemo da spavamo. Jedan moj drug i ja smo noćili u kući prvoborca ateiste i mene je probudio neki žamor. Zaspao sam normalno, jer smo putovali Čirom, vozom i brzo sam zaspao i probudi me žamor. Kad sam se probudio, čujem neko nešto tiho govori, šapće. Taj čovjek, stari čovjek, koji je spavao u istoj sobi na svom krevetu, a mi na nekim otomanima, on se, a dobro sam čuo, molio Bogu. Po noći, misleći da mi spavamo, molio se Bogu za svoju porodicu, molio se Bogu za sebe, molio se Bogu iskrenije nego što sam ja ikada kasnije u životu sreo i čuo da se neko Bogu moli. Duh Sveti zna kad je u pitanju telo, što je crkva Hristova, ko je gdje i ko je na kojoj strani. Ljudima to nije poznato. Ljudi organizuju razne manifestacije. Sjećam se jednog čovjeka, neću reći u kojem je gradu. On je sam u crkvu dolazio kad služi vladika. Da ga vidi vladika i da on vidi vladiku, normalno da je kasnije na ručak. A pre toga, Bože sačuvaj da bi se on dostojio da dođe u crkvu. I on se i krsti na liturgiji, i metališe i sve on to, ali samo kad služi vladika. Pa mi, običan, sveštenički kadar, kad služimo, njega nikada u crkvi nije bilo. E sad, napravite paralelu između jednoga, nazovi ateiste, prvoborca, nosilaca partizanske spomenice koji se tajno po noći Bogu moli i jednoga čovjeka koji dolazi samo, ali verujte, u tom sam gradu dugo proveo vremena, i samo je u crkvu dolazi kad dolazi vladika, a nikad pre ni posle. Kakav je taj vernik i radi koga dolazi, kakva je njegova vera. Šta je dobar čovjek i kakav je ko i kakva je njegova duša, to zna Gospod Bog. Mi to ne znamo i ne možemo znati, ali u zemlji Srbiji vera je potrebna. I ovo sam pričao u dozvoljenom predavanju o širini duše koja se razvija liturgijski, širi liturgijski, to je jako bitno i potrebno. Jer dobar čovjek, za razliku od tog sveštenika, ja hoću kazati sljedeće. Pošten danas čovjek i dobar čovjek, ako nema vere, grdno će da postane. Jer onaj lav duhovni, brzo će da ga stigne i ulovi. Bez liturgije proširene duše, bez zaštite krvi Hristove, duhovni lav će ga da proždere. I poštenom i čestitom čovjeku preporučio bi da se drži Boga. Jer na kriminalca, bitangu, barabu, prevaranta, zlo ne ide, jer je svakako takav čovjek u službi zla. Ali na poštena, česta čovjeka zlo ide i pošten i čest čovjek mora biti s Bogom
inače će sigurno postradati. Od etike, morala koji se propoveda, znaš, budi dobar pa će ti biti dobro, od toga nema ništa. Nas ako ne otkupi Hristos Spasitelj, jer kaže se Otkrovenju na 24 starešine koji padoše pred jagnjetom zaklanim i pokloniše se, rekoše sledeće: imaš pravo da otvoriš knjigu sa 6 pečata, jer si bio zaklan i krvlju svojom otkupio si nas Bogu od svakog jezika, naroda i plemena. Znači, kad zlo prelazi na ranu Hristovu, na krv njegovu, mi smo otkupljeni Bogu, jer smo od Boga otpali i prodali sami sebe u ropstvo zlu kroz Adama i Evu. Otpali od Boga. I kad sam imao putem interneta dijalog sa Beogradskim krugom ateista, rekao sam šta je to novo što ste vi ateisti. Svo čovječanstvo je ateističko. Jer mi smo nekad bili s Bogom u raju, pa kad smo otpali od Boga, ta se veza između Boga i nas prekinula. I mi svi trebamo da pođemo od ateizma. Da smo bezbožnici i da trebamo tragati za Bogom, tražiti Boga kao našeg spasitelja, otkupitelja i kao onoga koji će nam biti na pomoć. Mislim, pošto će biti sigurno još pitanja, da sam dosta rekao na ovo vaše pitanje. Hvala. Izvolite. Ako nema niko, Ima dobro. ima ja. U vezi laži, na primjer, ja govorim istinu i smatram, baš zato što sam u crkvi i znam da je Bog sveti istine i da je Bog istina. Međutim, primetila sam i normalno od neispovesti da govorim istinu. Ali primetila sam da neki sveštenici smatraju nekako kao prečutno da se obraćaju meni, kao da ja sam lagala nešto ili da ja u svom životu lažem, na primjer, ako kažem da sam ja to i to po zanimanju ili završila sam to i to, na primjer, ali nikad to ne bi rekla zato što znam da se ne treba hvaliti ili pričati o sebi. Ali ako neko pita, ja kažem to i to i sad oni ne veruju, na primjer, da sam ja intelektualka ili da sam diplomirana ekonomista, oni kažu, pa ne ti lažeš ili tako, kako mogu da lažem sveštenici, da što bi ja lagala o svom zanimanju. A drugo, isto tako, mnogi sveštenici smatraju kao da, samo zato što nemam decu, da sam ja devojka, na primjer, da nisam budaka ili da se nisam udala, što nije istina. Ja nisam devojka, ali ne znam se mogla da imam decu, zato što su nekih problema u prošlosti i tako dalje. Znači, stvari u tome što tako, užasne neke stvari sam doživljavali. Hoću da kažem da ja sam govorila istinu. Da ja nisam devojka, nego žena i da sam intelektualka, a oni ti sveštenici su tako loše odnose prema meni i da je to strašno. Problem ti je tu veliki, a on se sastoji u sledećem. Ja ne znam što ti trebaš da pričaš svešteniku kako si škole završila. To uopšte nije problem ispovijest, koliko ja poznajem šta je ispovijest. Pa nemaš potrebe ni da mu pričaš jesi li žena ili devojka. I to je stvar koja nije u sferi ispovesti. Ali dobro što si ustala i to rekla, da malo koju progovorimo šta se ispoveda i kako se ispoveda. Prvo da vam kažem da dolazi vreme i došlo je vreme
da ovo ispovedanje na liturgiji je bogokuljenje. Liturgija je toliko uzvišena i velika da svi u crkvi od sveštenika, pojaca i naroda treba da je koncentrisan na liturgijsku molitvu i da se zove Duh Sveti, da bude u hlebu i vinu i da kasnije zaista razmakne vrata naše duše, o čemu sam govorio, i vreme i prostor, i da nas sjedini sa Hristom raspetim na krstu. To je toliko uzvišeno da u to vreme ispovedati je sablažljivo. Trebalo bi sveštenici da odrede dan uoči liturgije i umjesto večernja ili već šta služe, da dočekuju narod, mogu i ceo dan ako imaju vremena, i da ispovedaju narod, da sednu i da narod ispovedi se svešteniku. A šta se ispoveda? Ispoveda se ne to koliko ima škole, šta si, koliko si, kako si. Ispovest se sačinjava da se kaže ono osjećanje i ona misao koja je teret. U jednom planinskom selu, gdje nije bilo ni manastira, ni sveštenika, ni crkve, dobra dva prijatelja, preko planine jedan s jedne strane, drugi s druge, čitavo ljeto kose i plaste sjeno, i onda kad se završi ta sezona, uzješe jedan konja i ode kod ovog drugoga i on njemu priča svoju muku dan i noć. Ali priča ovaj koji je došao. I onda on ode kući i ovaj je dužan nakon 6-7 dana da uzješe konja i da dođe kod njega na konak i večeru i ručak i doručak i da on ispriča njemu svoju muku i svoju nevolju. Ispovest je ne nešto što je tradicija, nešto što je običaj, nešto što je zakonom regulisano. Ispovijest je da se prijatelju, duhovniku kažu muke i tereti koji muče ljudsku dušu, i samo je to ispovest, i tako ispovesti treba i prilaziti. A mislio sam dugo, a pogrešno sam mislio, da treba se držati onih pitanja na ispovesti, pa jesi li postio ili postila, pa jesi li ovo, pa jesi li ono. Sad ne. Sveštenik treba da sedne i da se pomoli Bogu. I da se pomoli Bogu za sebe, da mu Bog da tog trenutka dar sveštenstva, da se čovjek njemu može poveriti kao ocu, kao brat, kao sin, kao Bogu, i da se tada ispovest krena. Onda ćuti. I kad čovjek sve ispriča što ima, da mu da savjet koliko može i normalno da ga uvede u liturgijski svet na sutrašnjoj liturgiji. U Sremskoj Mitrovici drži svakog prvog četvrtka u jednoj knjižari tribinu, i pošto mnogi ljudi izađu sa svojom mukom, kažem u idućoj nedelju u Mačanskoj Mitrovici liturgija, dođite svi vi pa se pričeste. I kažem starješinke crkve, u nedelju ujutru na proskomidiju dolazim i kažem danas će doći toliko i toliko ljudi, nemoj ništa pitati, svi su spoveđeni. Samo i, pošto ja ne mogu, slep sam da im dajem sve to pričaš, samo ih pričesti i proštaj,
razrešno moli. Sve je to ozbiljan problem i ne treba to kriviti, krivotvoriti, ne treba s tim se igrati. To su sve ozbiljnosti koje treba ozbiljno shvatiti. Hvala, idemo dalje. Da. Izvolite. Koliko treba postiti u periodu van postajanja da bi se svestio? To je patrijarh Pavle na to da odgovor. A i ovaj sadašnji patrijarh. Znate šta, braćo i sestre, u tom pogledu, kao što znate, još uvek, među ne samo našim vernima, nego i svećenicima, postoje veoma krupne razlike. Ima svećenika naših, ovo nije upućena njima nikakva kritika, to je njihov stav koji su nasledili iz davnih vremena, koji otvoreno i javno kažu, pa je bilo i oni koji su ovde na ovoj našoj sredini govorili da bi se čovjek pričestio, treba najmanje da posti nedelju dana na vodi i to je nezaobilazan uslov da bi se pričestio. Međutim, braćo i sestre, nesumnjivo je da nekada u prvoj crkvi, pa i potonjim vekovima nije bilo tako. Poznato je recimo, i to se često pominje, da u 4. veku, u vreme svetog Vasilija Velikog, da su se hrišćani pričešćivali 3-4 puta nedeljno. Da je tada bila takva praksa da posle nedelju dana na vodu pred pričešća ispalo bi da oni nikada u životu nisu mrsili, nego da su čitav vek proveli u postu, što naravno nije tačno, nije istina. Patrijarh Pavle, svi se toga možemo lako setiti, ne samo da je govorio i pisao, nego i na delu tako činio, a naime, preporučivo je vernima da poste sve crkvom propisane poslove, da poste sredu i petak i da se onda mogu u toku godine pričešćivati, naravno uz ostale neophodne uslove koji su zato potrebni da bi se pričestio, ali što se tiče tog telesnog posta, to su ovi uslovi bili. Patrijarh Pavle, svakako se sjećate, dok je bio zdrav, da je svakodnevno služio liturgiju u patrijaršiji i da je svakodnevno pričešćivao narod i vrlo često jedne te iste osobe, tako da je bio njih ne mali broj koji se recimo pričešćivali svako jutro, 15 dana recimo uzastopce. To je bila preporuka našeg blagopokojnog patrijarha Pavla, a nedavno je i patrijarh Irinej, služeći po beogradskim crkvama, to isto što je preporučio patrijarh Pavle, preporučio također vernima. E sad, neko navikao na staru praksu i kaže ne dolaze u obzir da se ja pričešćujem
bez 7 dana posta na vodi i neće drugačije, naravno, nikomu to neće osporiti i zabraniti da posti koliko hoće i kako hoće. Ali ne treba da osuđuje druge koji su poslušali savjet svoga patrijarha i koji se često prečećuju. Naime, mnogi koji su pristalice tog posta od najmanje nedelju dana pred pričešće, ne mogu da shvate i čak sa nekim gnjevom raspravljaju, polemišu, kako možeš u subotu da mrsiš, a u nedelju da se pričesti. Odgovor nas sveštenika koji želimo da sledimo savjeta našeg patrijarha je ovaj. Pošto subota nije posni dan i pošto mi sveštenici redovno mrsimo subotom i obavezno se pričešćujemo nedeljom, mi sveštenici ne vidimo s kakvim pravom bi mogli tražiti od vernih da ta crkvena disciplina u pogledu posta bude stroža prema njima nego prema sveštenicima. To ne bi bilo nimalo logično. Jer to su pitanja koje se odnose na crkvenu disciplinu, da se razumemo, nisu tu pitanje stvari vere i morala hrišćanstva. To su stvari discipline. Jer crkvena disciplina u mnogo čemu je stroža prema sveštenicima nego prema mirjanima, što se također da razumjeti. Evo jednog veoma dobro poznatog primjera. Sveštenik, kad udovi, nema prava ponovo da se ženi. To je svima dobro poznato. Mirjanin, kad umre suprug, supruga, ima prava i na drugi brak. Vidite, u tako jednoj važnoj i krupnoj stvari, crkvena disciplina je znatno blaža prema mirjenu nego prema svešteniku. E pa sad po čemu mislite da bi odjedan put popa imao privilegiju da subotom mrsi i da se sutra dan nedelju pričesti, a da vernik na to nema prava. Prema tome, patrijarh Pavle, ponavlja to za njim patrijarh Irinej, u tom pogledu imaju takav stav, osnova, kako vam rekao, na pravoj hrišćanskoj tradiciji iz najboljih, da kažemo, najsvetijih hrišćanskih vremena. Ili, kad je reč o postu na vodi, na ulju i tako, slobodno je vernome da odabere na koji način će postići. S tim da se prvo podsjetimo čemu služi, kakav je smisao tog fizičkog posta. Jedini smisao u tome je da nam pomogne da lakše dođemo u jedno odgovarajuće duhovno molitveno raspoloženje. Jer je poznato da duša deluje na telo, telo na dušu, to je u psihologiji nazvano taj psihofizički paralelizam, pa kako i telo možda deluje na dušu i na duhovno raspoloženje, onda u tom slučaju se naravno preporučuje lakša postna hrana uz naravno izbjegavanje alkohola i pića, da bi čovjek time lakše došao ono neophodno molitveno raspoloženje koje mu je potrebno u toku posta, a pogotovo pred pripremu za sveto pričešće. Inače,
a niko od nas ne bi smeo ni da pomisli da se Gospodu može ugoditi time što ćemo nešto jesti ili nešto nećemo jesti. Ili što ja tako nekad malo kroz šalu i malo karikirajući kažem, pa zamislite, recimo, napravili smo salatu. I sad nastaje onaj ključni moment. Nebeske sile gledaju na nas. Hoćemo li staviti unutra ulja ili nećemo? Ako stavimo ulja, a poslije je dan, ražalostili smo svoga Gospoda, jel? Odnosno, ako ostavimo po stranu ulje, a ostane samo paradajz, krastavac sa malo solija, bez ulja, raduju se nebeske sile. Pa smemo tako nešto bezbožno, bogohulno i pomisli. Tako da, braćo moji sestre, taj telesni post, da se razumemo, je potreban, koristan, neophodan. Samo moramo znati njegovu pravu meru i pravi smisao. Kod našeg sveta je uobičajeno da neke dane posti na vodi. U redu, niko nema ništa protiv. Ali se mnogi iznenade, recimo, kad čuju da braća pravoslavni Rusi nemaju taj pojam post na vodi. Ne postoje na vodi. Ne postoji to. Kad je veliki petak, kad su neki tako veliki oni dani, što bi rekli, onda se uzme malo hleba i vode i to je taj pravi post. Ali da oni pripravljaju, recimo, jelo, povrće tako i da umjesto ulja stavljaju vodu, to kod Rusa ne postoji. Ne postoji. Ali šta kod Rusa postoji, braćo moji sestre, a što kod nas Srba ne postoji? Mislim da vam neće biti na odmet to da čujete. Pravoslavni Rus, kada se priprema za sveto pričešće i recimo odredi jednu posebnu nedelju, kada će posti pripremati se za sljedeću nedelju da se pričesti. Oni tu pripremu nazivaju svojim izrazom gavjenje ili glagol gavjeti. A u čem se sastoji to gavjenje kod Rusa? Da, pored toga što poste ne jedu mrsna jela, jedu znači jela na povrće, jedu na ulju, da te sedmice obavezno posjećuju sveti hram. Obavezno. Da. Ako radi prepodne, odlazi toga dana na večernju. Ako radi poslepodne, odlazi na jutarnju. Znači, svakodnevno molitveno posjećivanje svetog bogosluženja u hramu uz ovo jelo na uglju. Budimo iskreni, kod nas Srba to ne postoji. Kod nas se smatra, ako si postio na vodi, da ne moraš baš svaki dan da ide u crkvu i da to nije ni potrebno. Dovoljno da se kod kuće pomoli pred ikonom i to ti je post, jel? S tim što naši verni, a hajde čakati, da budemo do kraja iskreni, i u manastiru, u vreme posta, recimo, ne jedu ulje, ali piju kafu. Pa je li istina da se pije kafu uz post? A to je istina. Pa znam, braćo moje sestre, ali to je prava, pravcata besmislica. Šta je ulje? Pa to je hrana ljudska. Pa čak ljudima koji malo rade teže poslove, fizičke poslove, čak i neophodno da ima u jelu malo ulja radi samog ukusa, jačine hrane, tako. A šta je kafa, kofein?
Zašto se pije? Radi nekog uživanja, tako. I bogme po našim domovima, tako, i naše bake i naše majke, posle strogo na vodi, niko što uja jelo, ali kapa 3-4 puta na dan, mirne duše. Pa nije to besmislica? Postiš ne struje, znači da se podvizava, da se lišava zadovoljstva, da, tako da kaže svoje telo disciplineš, a piješ kapu 3-4 puta na dan, a Bog ima i naših ljudi, muškaraca, koji toliko posta pred svako jelo popiju koju čašu rakija. Jer rakija nije mrsna. Rakija nije mrsna, i onda kažu, kaže, ja se čudim, kaže, kako neki ljudi ne vole post. Ja kažem, toliko posta, kaže, ne znamo se ugoji. Moja domaća supruga, tako znate, što zna da napravi postno jelo, koje kaže u kući je nego jedno mrsno. U kući nije pazite to. Pa ja, kaže, pred jelo popijem čašu 2 rakije, pa onda, kaže, pasulju koju ona napravi 2-3 tanjira patuda. Ja se to ima kao, samo smeta što ne jede meso, može se. Tako da smo često taj fizički post doveli do nekog apsurda, do besmislice. I uzmite, recimo, različite naše postne slave, ajde, budemo iskreni, razni đakonija, razni vrsta ribe, pije se rakija, vino, fricer, konjak, vina, sva moguća pića, i to poprilično, u velikoj količini. Mi svoje goste, naravno, postičemo da dobro popiju i tako dalje, i prođe Sveti Nikola, a uveče svi veseli, ne toliko od duhovnog radosti, koliko od pića, i svi postili i napostili se toga dana. A zamislite, neko čobanče tamo koje čuva, recimo negdje ovce ili koze i tako, pa tog dana uz ono malo hleba, ako je pomuzao recimo svoju kozicu, malo popio mleka, on je premršio to. Jel' tako? Izvinite, braći sestre, možda ovo što ja vama govorim tako malo u nekom lakšem žanru, što bi rekli nekom polu, ali ja mislim da smo se razumeli, da ste vi razumeli smisao ovih reči koje sam hteo da vam uputim. I upravo, ako se već raspoložili i da iskoriste Prota, veliki znalac ili veoma iskusan sveštenik, bar da se malo zadržite na ovome, na pričešću, na poštu, na ispovesti, naročito ispovest je jedna vrlo osjetljiva stvar, znate, to oko toga imali bi, trebali bi vrlo često tako da razgovaramo. I ovo što vam Prota lepo napomenuo, ispovedati se za vreme liturgije, pa ne znam šta čovjek gore može napraviti. I naravno, mi sveštenici koji smo to radili, neki i oni koji danas rade, oni u prvom pravom smislu reći greše. Umjesto da kaže verno, bratce, sestro, služi se sveta liturgija, kako sad ispoved, ima dana, tako, sveštenici se treba lepo da ostale narod na raspoloženje, ujutru, uveče, preko dana, bilo kada, ima vremena kad će se ispovesti. Ili nemojte sami pristajati na to, nemojte pristajati na to. Nemojte pristajati na to ono što je bivalo toliko, hvala Bogu, to je sad sve ređe. Čemu sastali ispovesti? Jesi li postio? Jesi. Koliko dana postio? Nedelju dana. Jesi li s kime u zavadi? Nisam. Kaješ li se za svoje grehe? Kajem. Sagni glavu, razrešenje. A ona muka i nevolja koju možda godinama nosi u sebi,
nema kome da kaže, nema s kime da podeli tu muku, nema od koga da čuje pouku i savjet. A upravo smisao ispod to, da mu sveštenik pomogne u pomoć Božju, da razreši svoju muku, da se oslobodi tog zla. Ja molim prosto da me oprosti što sam uzeo jedan deo njegovog vremena. Oprosti. Samo da, sjajno. Izvolite, braću i sestre, imamo mi još vremena malo da... Morao bi prosto da voljeno odgovorite o tom istom pitanju koje je postavljeno da ste vi opšte da vidimo da li se slaže u svemu. Ovo što je pričao otac Dejan, apsolutno se sve slažem i on ne samo što je dobar sveštenik, on je dobar i plemenit i pametan čovjek. U bogosloviji osnovno što bi trebalo voditi računa da budući kadrovi i sadašnji kadrovi sveštenika pre svega pokažu da imaju u sebi dobrote. Samo dobar čovjek može biti dobar sveštenik. Bez obzira na teološko, filozofsko i bilo koje drugo znanje, ako sveštenik nije dobar čovjek, on ne može biti dobar sveštenik. Ne može biti dobar sveštenik iz razloga što će blokirati ispovest svaku koja bude njemu došla na njegov prag. Blokirat će i ispovest će, što prota kaže, ostati u čoveku, neće ta muka nikada izaći iz njega. I sveštenike bi trebalo birati onako kako su neka sveštenici bili u antičko doba, poeta je profeta, pesnik, znači je prorok, dobar čovjek je dobar sveštenik. Loš čovjek, loš je sveštenik. Bez obzira na sve njegove titule i njegove kvalitete, ne može on propovedati reč dobroga Boga. I proto je tu mnogo objašnjavao i s pažnjom sam ga slušao. Nemam tu šta dodati ni oduzeti, baš nemam ništa. Sve što je rekao u pravu je, ako budete naišli na sveštenike koji su strogi po tom pitanju, stvarno, hvala Bogu, ima mnogo crkava i ima dosta sveštenika, tražite dobrog čovjeka za vašeg sveštenika, idite kod njega na svetu liturgiju, s njim razgovarajte i njemu se ispovedajte. Imam samo jedan primjer, pa da nastavimo ako ima još vremena za neko još ključno, bitno pitanje. Dok sam video, svugdje me je bilo, i na plaži, i u kafani, i u restoranu, ali uvek sa Hristom. Moji pretpostavljeni su se ježili kad me vidjeli obučena u đubretarac, kako hodam i kako sedim koje kakvim prostorima. U jednoj kafani sjedio sam sa jednom ženom, tako je strašnu je priču kazivala, da posle te priče otišao sam i bez ikakvog ručka i doručka, samo skinuo se i legao u krevet i spavao do noći. To je toliki teret bio. I kad je ona završila svoju priču, pitala me kada dođem da se ispovedim, rekao sam, ispovedio se. Pa kaže, kako u kafanu? Pa upravo ovo što Prota kaže,
Bog nema pametnija posla nego da gleda gdje sam ja tog trenutka ili šta sipalo u salatu. Mislim, stvarno je izlično o tome govoriti. Za Boga je, kad je Hristos razgovarao sa onom ženom Samarijankom, pa ga pitala gdje mi da se Bogu molimo, Jevreji imaju Jerusalimski hram, a šta ćemo mi Samarijani, mi ne idemo tamo, Jevreji nas odbijaju od Jerusalimskog hrama, a Hristos kaže doći će vreme kada će ljudi Bogu molitvi u duhu i istini i to će biti pravi bogomolci. To je suština naše ortodoksije, našega pravoslavlja, duh istina i rešenje problema da se oni reše. A gdje će biti liturgija, da li pod Kruškom, u hramu ovdje na Vračaru Svetoga Save ili u nekom podrumu, uopšte to nije bitno. Pričali su mi ovi ljudi koji gledaju internet da u Etiopiji jedan sveštenik, samo je fotografija donešena, pravoslavni, služi liturgiju, 100 ima, 3 noge, 4. nema, pa je on poturio neku granu koju je tamo našao. I tu ima jedan koper gdje on vrši proskomidiju, uz tog sveštenika ima jedan čovjek i tamo sa strane stoji još jedan pas. Ja postavljam pitanje da li ima na svetu neko ko sme reći da to nije validna liturgija i da nije božanstvena liturgija. Bez ikonostasa, dveri, zavijesa, ikona, nebo je bilo kupola, a istok, Jerusalim, centralno mesto kome je bio okrenut taj čovjek. Eto, tako da nemojmo ići u one sfere života duhovnoga dok ne rešimo ono što je primarno u nama. A nekako smo se zaleteli u posljednjih 20 godina. Činili smo mnogo toga što nije trebalo, a trebali smo da pođemo od onoga što je temelj. Ne zida se kuća na lošem temelju. Trebalo je krenuti prvo da se vidi šta je to naša pravoslavna crkva i vera, na kojim tajnama ona postoji, koje su dogmatske istine, šta je to Hristos, šta je Euharistija, šta je sveta tajna krštenja i da se pođe od tih temeljnih stvari koje će pomoći čoveku da uzraste duhovno. Pa kad takvog čovjeka pripremiš, onda je lako govoriti o postu na vodi i bez vode i ovo što je proto rekao komad hleba i napije se vode. A mi smo kao da smo bili veliki hrišćani od rata na ovamo, odmah daj da ispoštujemo sva pravila. A šta ćemo sa onim vremenima u kojima sam bio bogoslov, u kojima sam bio vojnik, gdje niko nije od druge vere narugao se mojoj veri i me zvao na informativne razgovore. Skoro sam pričao, još je bio Josip Broz živ. Odvedu me prvog dana kad sam počeo da služim vojsku, odvedu me u jednu sobu i sad logičko bi bilo da me pitaju kao učenika bogoslovije da li sam povezan, radi se o službenicima bezbednosti sa neprijateljskom četničkom emigracijom. A oni meni postavljaju pitanje, imamo pred sobom dokumenta da si bio odličan student u bogosloviji, nemoj slučajno da bi ovdje pomenuo Boga ili pričao o Bogu. Znači, Srbima je najvažnije bilo da se raskusuraju sa Bogom Tvorcem i sa Hristosom. I od 90. godina odjednom misliti Srbi, svi su vernici. Kako to? To je strašno. To je licemerno, farisejski i naopako. Da bi bio pravi vernik treba mnogo umovanja, razmišljanja, lomljenja sebe, svoje gordosti, svoje sujete. I kad je gospođa rekla aplauz ili ne aplauz, ja nemam očiju
gospođice ili gospođe. Meni je žao što ne vidim svoju decu, unučad, koda je meni stalo do aplauza večeras ovdje, ali mi je jako, jako stalo da dam duhovnu injekciju nekome da ojača u svojoj veri pravoslavno, da se osnaži, da shvati šta je liturgija, da shvati šta je Hristos, Bogo čovek, da shvati šta je ta suština saveza između Boga i čoveka. I na kraju krajeva da shvati otkud zlo u svetu. Kad sam govorio pred islamskom televizijom, i o tome sam im govorio, ne bežeći od toga problema. To su sve problemi s kojim se naš čovjek ne hvata u koštac, nego se hvata u koštac da li je sreda, petak, da li treba postiti, kao da će ga to spasiti. Neće ga to spasiti, nego vera u Boga čoveka, Hristosa, liturgijsko proširenje njegove svesti, uma i duše. Znači da ne budemo ulovljeni od kneza od ovoga sveta, nego da budemo spašeni. To je problem srpskog naroda, da Bog bude s nama i u nama i da nas blagoslovi ovu našu omladinu koja je pod narkoticima, da imaju ljubav i da se žene, udaju, da rađaju novo potomstvo. Mi smo slabašan narod. Slušao sam na internetu patrijarhov govor negde u nekom manastiru, skoro patrijarha Irineja, kako govori o čedomorstvu i o svemu. Pa sam duboko razmišljao. Mora se činiti sve da Boga imamo u sebi. Kad imamo Boga, onda će čovjek da voli ženu i žena čoveka. Skoro razgovara s jednim prijateljem ljekarom i on mi kaže, strašna su vremena, a on je optimista. Pa kaže, kako? Pa kaže, bio sam kod prijatelja na ručku i pravio je roštilj. I otišao je u sobu da nešto pita ženu, kad vidi nema ženih stvari. On mobilni okrene, kaže žena njemu na mobil, nemoj da me zoveš, sica sam više i kuće i dece i koji je prijatelja i tebe, ja sam otišao za ovih od tebe. Eto vidite kakva su vremena i kako mi živimo. I sad ćemo mi pričati o ovome i onome. Daj da se neke stvari rešavaju koje su toliko bitne i značajne, koje su fundamentalne i koje bez Boga ne možemo rešiti. Pa ne možemo imati ljubav i hrabrosti bez Boga. Ljubav nije gemija, kako kaže omladina, ljubav je dar Božji. I to treba da steknemo liturgijom i Bogom. I da tako osnaženi budemo narod Božji. Ali kako ćemo biti kad je posijan korov bezbožstva? Ponovo se vraćam na moje služenje vojske. Umjesto da me pitaju s kim si povezan, oni mi zabranjuju da pričam o Bogu. Jer je revoluciji glavni neprijatelj bio Gospod Bog. Hvala, idemo dalje ako ima vremena. Znači, ipak aplauz. Dobro, tako, dobro. Znam, braći i sestre, ove procene reči naravno izazivaju naše zadovoljstvo i oduševljenje. Pa sad umjesto svi da vidimo tako je prota, mi aplauzujemo. Dobro, to je... Evo prota kaže, idemo dalje. Molim. Evo, odavde pitanje dolazi iz neposredne blizine. Proto, vi ste već negde nagovestili, samo bih vas ja zamolila da malo još proširite to duhovno uzrastanje. Ja sam stekla negde utisak da i mi koji smo, da kažem, relativno skoro ušli onako, da kažem, u veru, posljednjih 10 godina, taj prvi entuzijazam koji smo imali u veri, posle 2-3 godine šta smo naučili, koliko smo počeli da verujemo i nekako stičem utisak da stojimo na tome. A gledajući neke starije generacije, prvenstveno kroz svoje roditelje, da ne govorimo o nekome drugom, stoje gde su onoliko koliko ih ja znam 50 godina. Znači, to je ono koliko su verovali ranije, veruju i danas. Možda je to u redu, ja sad ne znam, ja evo pitam vas. Raz, Kako, neki sveti oci kažu,
moramo se menjati, ili ćemo na bolje, ili ćemo na gore. Čak i ako stojimo u istom mjestu, to znači da idemo unazad. Pa prosto nešto konkretnije onako, mislim da nama više raste znanje nego što nam raste vera. Konkretno, kad je Sveti Antonije, a oprostite mi, ja sam slep 3 godine i ne čitam ponovo ništa, ako mi neko nešto pročita, to mi je sve. Sveti Antonije, to se piše u Dobrotrgublju, da li je njegov učenik gledao kako duše ljudske posle smrti odlaze gore i kako koja leti iz poli, znači neki dim, ili što bi rekli u muslimanskoj teologiji ili njihovoj mistici džin, neki veliki džin, ošine kako koja duša ide gore put neba, udari je odozgo kao pticu i ona pada dole. Nije slučajno da sam večeras govorio ovako kako sam govorio. Dušu koja se proširi, jer su naše duše ovakve kakve su, one su skupljene, sparušene, male, maješne i lako je knez od ovoga svijeta da je ulovi. Imam u ulici dosta kerova i ovi mali terijeri boje se ovih velikih džukela i beže od njih u dvorištu pa laju kroz ogradu. Tako mi objašnjavaju ovi koji vide šta se tu sve dešava. Sad, proširena duša liturgijom, znači kad se čovjek pričesti, nikako ne sme ono što je odglumio moj veliki prijatelj, pokojni Ljuba Tadić, po pripovjetki Sime Matavulja. I naši pripovedači i pesnici, svim se i svačim bavili, samo se nisu bavili svojom pravoslavnom verom. Mislili su da je to sporednost. U vreme najžešćeg komunizma i Boris Pasternjak u Rusiji piše poeziju o Hristosu, o Bogorodici, o Božiću, o Velikom petku. I Mihajlo Bulgakov i Leonid Leonov, roman Lopov. A naši, od Ćosića pa redom sve do Ćopića, niko se živ ne hvata vere da nešto kroz roman, film objasni, pojasni. Hoću da vam kažem, pričestice nije samo uzeti pričešće kao tabletu i čekati da Bog nešto čini. Bog će biti u nama i otići će iz nas. Kad se čovjek pričesti, on treba da otvori dušu, vrata svoje duše, da pusti da Duh Sveti razmakne kao vetar maglu, što rasturi, da razmakne vreme i prostor, da možemo doći i biti u telu i biti sa svojima, ali toliko velike duše biti da gledamo i krst Hristov i njegovo prolivanje krvi i da verujemo da zlo, jurišajući na tu krv, mora nas napustiti, jer je to otkupna cena. Na jednoj tribini sam rekao da je Golgota pijaca robova. Mi smo robovi, da nas Hristos otkupljuje svojom krvlju i skida okove i greha i muke i patnje s nas i naše duše. Ali to je uzrastanje, to je svakodnevna borba. Jednom smo kršteni i dosta. Ušli u crkvu. A zašto se služi stalno liturgija? Zato što nas stalno popada muka, zlo ovoga sveta, a mi slabi i nejaki, što bi rekao Njegoš, baš nejaki. I onda nam treba ta liturgija u nama i da se obnavlja, što je to rekao, da se što češće pričešćujemo, ali da liturgijski živimo život. Da živimo, kao što bi rekao Nikolaj Fjodorov, van hramovnu liturgiju. Nije samo pričestice, pa izađeš iz hrama i misli s nekim drugim i na nekoj drugoj strani. Misao treba da bude da je sveto pričešće u čoveku i da sveto pričešće treba da živi. Svi romani koji su tu izloženi, ne znam koji i šta, upravo su napisani da bi pojasnio svetu liturgiju. I još je
za 30 godina nisam objasnio ovome narodu, a jedva da sam je malo objasnio i sebi. A ne bi je ni sebi objasnio da imam tjelesne oči. Nego, kad sam prestao da gledam ovaj svijet, nemaš kud, stisnut si u paklu, sam ti pali škrgu zuba, a tama je tu. Znači, upao sam u pakao. I šta sad? Sad, daj liturgio, šta mi daješ, kud me vodiš, šta to ti činiš sa mnom, i došao sam do ovih saznanja. Rekao sam Vladetu Jerotiću Suščinu, ali ne na tribini, nego kad smo izašli u restoran, gdje nas je otac Strahinja ovdje prisutni odveo, pa me on poziva na neku emisiju, a ja kažem, ne, tamo meni nije mjesto. Kaže, što? Rekao, tamo dolaze salonski popovi. A on kaže, pa ja sam za salonski komuniste, ali sam znao da ima i salonski popovi. Pa rekao, to su oni teolozi koji mnogo znaju, ali nije muka prošla kroz njih. Ja mogu da verujem čoveku koji je samo otpatio život. Zato vjerujem Dostojevskom i mnogim svetiteljima i Ostroškom čudotvorcu. Sad kad dođete pod Ostrog, lepo vam je, asfalt, svetlo, osvetljenje, a možda zamisliti nema puta, nema ništa, malo vode i studena stijena, što bi rekao Radovan Pećirović. I tu je mjesto gdje je živio Sveti Vasilije, slava mu i milost. I tako je on patio svoju vjeru. I njemu mogu vjerovati. A ovi što su završili po kakvim akademijama, jeli dobre ribe uz post i pili lepoga vina i drže teološke propovjede. Nemoj meni da pričate ništa o tome. Meni nemojte pričati, jer sam prošao kroz patnju, ubačen sam u pakao. Vladika Nikolaj Velemirović kad piše kroz Stamiški prozor, kaže, susreo sam se s Bogom lice u lice. Ja sam se susreo s onim drugim lice u lice i gadno, opasno. Tražio sam izlaz. Liturgija ga je dala i razriješila enigmu, da ne poludim, da nekako dođem do nogu Hristovi, do njegove krvi i odatle me ne odvuče niko. Ni posle smrti odatle ne ide. Kaže mi tarstva, nek me ispituju tu kod Hristovih nogu, neću da vidim. Kaže raj, zeleno cveće, neću sad, neću niko. Ide samo za Hristom. Jer stena na stenu zajedno. Znaš, vamo je zelenilo, lažete za to zelenilo. Možda je to prevara, obmana. Samo gdje je Hristos hoće da bude. I tu se slaže s Dostojevskim koji je rekao, ako je Hristos van istine, ja pretpostavljam da ostane sa Hristom, a ne sa istinom. Neće raj nikakav bez Hrista. Ne, izvinite li gospodar, ja samo tamo gdje je Hristos. Hoću tu da budem s njim. Jer on mi spašava dušu od očajanja. On me spašava od pakla. I neću van njega. Dok je on na krstu, dok se služi liturgija, ja sam tu. Posle, kad on dođe, ako me pozove da budem s njim, ako me ne pozove, ja ću kao u romanu pas na putu ići za njim kao kej. Pa neka on viče šibe, ja ću opet za njim. Kao pas za gospodarom koji viče šibe, može gospod meni vikat šibe, nedostojan si Grežanog sveta u redu gospoda, ali ja kao pas idem za tobom. Eto, to je moja ispoved s vama. Tako se spoveda. Braće, imamo malo još vremena, izvolite još jedno pitanje za Protu, imamo 10 minuta, izvolite, pa ćemo privesti kraju na sredinu i naravno obavesti vas o onome što je potrebno. Ali danas je mnogo duhovnih hukova, duhovnih koji razapinju ljudsku dušu i vode stranputicama. A za vreme Svetog Antonija i Makarija nije bilo televizije, nije bilo radija, nije bilo novina, ali kako su novine postale jutarnja molitva modernog čovjeka, od tada je moderni čovjek postao posljednji potomak čovjeka, počovjek, cečovjek. A u zadnjim knjigama Oca Justina kaže, stanite pred bilo koji kiosk, pogledajte bilo koje novine. Sve novine imaju jedan zadatak, da izbace iz duše čovečije Boga i da na to mjesto stave Antihrista. Boguje se u sportu, u muzici, u garderobi, u jelovniku, na pozorišnim daskama, u svim pojavama ljudskog društva. I kad ima tako mnogo bogova, tu Boga nema uopšte. Kako sad to sve pobediti? Pobediti kad u svakoj kući
postoji po televizor, ne jedan nego po 3, a to su sve kanalizacione cevi koje ulaze u sobu, odnosno ulaze u ljudske duše i umove. Pa pričao sam svo vreme o tome i ajde, ponovo i ponovo. Imaju one molitve, jeftenije kaže paki, pa se rugaju nama sveštenicima, kaže samo paki, opet i opet u miru, Gospod se pomoći. Pa nema veze, ponovo moram da vam kažem. Pričešće mora da postane seme. Jer kad Hristos priča o semenu i sejaču, seje se i pade na pesak, trnje, ugazi se, trnje ga zakopa, sasuši se na pesku, to je liturgijsko seme koje je palo u našu krv i u našu dušu. I ono tu se sasuši i nestane. Da bi u jednom romancu napisao da nema trave ispod kamena, kad se kamen na livadi pokrene, ispod su crvi. Trava je uzrasla gdje je bila slobodna zemlja, zalivana kišom i grejana suncem da daje travu. A tamo gdje je stenčuga bila, kad se ona pomeri, ispod su samo gliste i nema ništa drugo. Mi trebamo, kad se pričestimo, shvatiti da Bog traži da otvorimo dušu svoju. Ne može biti zatvorena. Ako je zatvorena, gušimo svetlo pričašće seme Božje u nama. Treba otvoriti dušu, o tome ponovo govorim na isti način, da bi naša duša proširila se i do Golgote, i do Hrista, i krvi njegove, i do naše budućnosti. Da verujemo u ono pretakanje zla iz naše budućnosti, našega života na Hrista. Kad sam skoro imao sa profesorom Mirkom Đorđevićem, koji je veliki kritičar naših crkvenih ljudi, razgovor na jednoj tribini, pošto je on slobodouman čovek, a da bi kanalisao priču o Hristosu, a on reče da je u jednom članku napisao da prota Goljan o Hristosu bolje govori nego Dostojevski i Papini, ja sam mu rekao, pa ne može to tako biti, ali ajde, dobro, to si pisao, šta ja mogu tu, ne mogu se samo stavljati putem novina. Nego, kažem, Hristos je za bar i taj primjer da navedi. Hristos je kao jedna prelepa planeta, čista, koja je naišla kraj naše planete, lepe planete Zemlje, i to zlo koje je na zemlji pokupio sve na sebe. Tako se preliva kroz Adama zlo koje se slilo na ovu zemlju, ono se tako preliva na Hristosa. On kaže samo ovu još rečenicu da završim, ali je zapamtite dobro. Samo ovo da ispričam. Kaže Hristos, vidjeh Sotonu gdje pade s neba kao munja. Bliska mi osoba bila kod mene ovoga ljeta, osjeti veliki problem, veliku muku. I ne mogu da se smirim, nakon 2 sata, nekako, hvala Bogu, molio sam se u mojoj kapelici, namesti se tako da me odvedu kod te osobe. I dok je ona ponovo pričala svoju priču, a ja sam vadio čestice za tu osobu, ja sam se molio. I tad sam doživeo da osjetim kao kad grom, munja, ide, da tako to neki teret skida se s nje i tutnji dole prema jugu, prema Golgoti. I ta osoba, kažu da je bilo vedro, sami smo bili, kaže meni, tu kaže čudno vremena, nema nigdje oblaka, grmi čuje se. Ja sam tad smirio se, znači dobro je. To je kao grom protutnjalo i otišlo. U jednom romanu Koliba Todora Ribara, tako sam napisao, gospođa jedna čitala intelektualka i kaže,
kad vi aplaudirate, koliko sam ja uvreda dobio, to se ne može, nema aplauza da kaže ona, pročitala sam ovaj tvoj novi roman, pod milim Bogom, meni ništa tu nije jasno. Znači, pisao bez veze. A u tom romanu otvara se liturgija nad Srbijom i zlo ide ka Jerusalimu. Takva nam liturgija treba u zemlji Srbiji, takvi pričasnici i takvi vernici, draga Zorice. Moramo se liturgijom boriti za sve to. A sve ovo drugo van liturgije je sumnjivo, jer je Homjakov, veliki ruski filozof, rekao ko hoće da razume šta je pravoslavlje mora da shvati šta je liturgija. A to sam pročitao kod oca Justina Popovića. On je to od njega uzeo i nije ukrao, nego rekao, tako reče Homjakov, ne znam u kojem onom svom malom, kratkom dodatku, kaže, tako reče Homjakov, ko ne razume liturgiju, taj ne razume pravoslavlje, ko razume liturgiju, taj razume pravoslavlje. Liturgija, odnosno pravoslavlje van liturgije, to nije ništa. To stvarno nije ništa. Eto, hvala vam na pažnju. Da privodimo kraju našu duhovnu tribinu. Naravno, ostanite na svojim mjestima. Kao i svaki put završit ćemo sa molitvom. Ostaje još veliku zahvalnost za ovo divno duhovno večer i za sve ono što on je večeras iskazao za naše dobro, za naše prosvećenje, za naše duhovno buđenje i preporuke. Hvala ti, dragi Proto, dođi nam opet. Amen. Bog vas je blagoslovio, a ako Bog da se ponovo ovdje sastanemo. Zbirke Prote Golijana možete kupiti ispod.